turn out to wait north of the bryd mellem Sea King og den civile SE-60 Grønlandsflyet. Sea King har smalle motorer. Fan, du drar in ut att det ser märkligt ut. Mest enestående bilag. Flyet er en tosædet elementærtræner, anvendt primært af Royal Air Force, men i øvrigt i mange lande, inklusive Danmark, som i perioden 1932-37 fik leveret. Thomas Dam, han er 58 år. Han har fløjet ca. 15.000 timer i alt i sit liv. Flyttekasse med vinger og 2 motorer. Så er det ikke engang alt for but he also likes to go kite surfing and to play the piano. Big changes. They get ready to play the big Hickson roll.
you've seen it today. So that's how they do it. It sounds easy. And you're always training in Cyprus. Yes, and the UK. Pilots in the bar as he chatted you up. Right now, though, he's rolling back to form Typhoon formation as Jace pulls them up in 4G as they climb in Typhoon. Smoke on, go, and roll. So get ready with the cameras. Use the synchro pair now, following the carousel. Here they come, splitting in the vertical brake. This is called the GIS. So right now this one, to make a bit of smoke trail. It's 30 years old. That's why we have a lot of very hard-working engineers and technicians on the team who work all year round, as well as Edith Fly's Leaders Fairways. But on the right-hand side now, here comes Jippo as they fly the corkscrew. Okay, so we've seen Edith have disappeared to the left-hand side. Take a look on the right now, as Jippo join us for what we call the mirror roll. This is where we pop it out of his head. Okay, for the show so far, you've seen section 7. Then synchro roll, and we get ready for the cross. So keep your cameras ready. Break. Ladies and gentlemen, we are the winners.
Så tæt efter hinanden. Hej, jag heter Stefan Kahle och det är jag som ska flyga uppvisning med JAS 39 Caesar idag här på Roskilde Air Show. Jag representerar F17 idag, kommer själv från F21 och som sagt jag ska flyga uppvisningen Solo Display JAS 39 Gripen. Uppvisningen består av diverse manövrar, det ska visa det som är exceptionellt med JAS 39 Gripen, vilket jag tycker är att det ska hålla en tight box, svänga mycket och jag ska ta mycket G. Jag kommer att flyga upp till ta belastning upp till 9G idag. Jag rör med ett fartspektrum från 100 knop till strax under ljudhastighet. Så vi får hoppas att publiken och jag blir nöjd med dagens show.
Goddag, mine damer og herrer. Jeg hedder Claus Brygger, og jeg flyver det her fantastiske flyvemaskine, som her L29. Og den har også kælenavn Delfinen. Den flyver her kom ud af fabrikken i 1973-73. Og den bliver brugt som træningsfly. Den skal konvertere piloterne til at flyve MiG-17, så cockpittet er identisk med et MiG-17. Det kan flyve ca. 850 km i timen, og det er et meget robust fly. Det kan trække op til plus 8G og minus 4G, og det er ret så voldsomt. Tingene er stadigvæk som privilegeret og kan få lov til at røre ved lidt simulator ved Gripen Next Generation. Senere på året. Men uden at træde alt for mange år til, så synes jeg, det er fuldstændig hul i hovedet. Man burde vente til 2011 ton på rallykandidater. Ja, mit navn er Niels Egelund, og jeg er pilot, og desuden er jeg professor. Og jeg ejer det fly, der står herhenne, en Fuga Magister, der stammer fra det franske flyvevåben, hvor den har fløjet til 1996, og derefter har den været civil. Jeg købte den i år 2000. Jeg har 12.500 flyvetimer, og har som sagt haft den her i 9 år, og flyver cirka 20 timer om året i den. Og så kan man jo regne ud, hvor lang tid jeg har fløjet. Det er et fantastisk kunstflyvningsfly, som kan lave alle kunstflyvningsmanøvrer og er brugt af Patrouille de France i mange år, så det er en helt fornøjelse at flyve i den.
Hej, Lars Martinsson, flyger för Swedish Historic Flight och det är med Hawker Hunter som jag är här på Roskilde idag. Det är den 23 augusti och kommer att flyga framåt 3-tiden, mitt program som varar i 6 minuter. Under flygning med Hawker Hunter får vi ta upp till 7,5 G och det har vi under uppvisningen vid ett par korta moment. Annars ligger det oftast runt 5-6 G. Minus G får vi ta också upp till strax under 2 minus G, men det är något vi sällan nyttjar för att de ska hålla längre flygplanen.